У імя Отца і Сына і Духа Святого. Падчас гэтай малітвы на ружанцы будзем прасіць у Бога благаслаўлення для нашых сем'яў, каб у іх панавала згода, каб яны жылі верай, надзеяй і любоўю. Веру в Бога Отца Всемогутнего, Створителя неба и земли, и верится Христа, Сына Его Единого, Пана нашего, який был зачатый от Духа Святого, народился из Девы Марии, замужней при Понтским Пилате, укрыжованный по миру был похован, взошел до Отца и на третий день воскрес по миру, узошел на небо, сядет праворуч Бога Отца Всемогутного, оттуда придет судить живых и померших. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди во Царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословенная Ты меж женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословенная Ты меж женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословенная Ты меж женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Розважаємося на частку радосну Таїниці першої, зіставання Найсвятейшей Пани Марии. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди во Царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословенная Ты меж женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословенная Ты меж женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословенная Ты меж женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословенная Ты меж женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословенная Ты меж женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословенная Ты меж женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты меж женщинами,
и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Иисус. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. О Марія, ти зраку першородного зачатая. О мой Єзу. Таємниця другая, ответственной Святейшей Панны Марии Святой Елжбеты. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоего, Иисус.
Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żołnierzami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. O Maryjo, bez braku pierwsza rodzina zaczęta. O mój Jezu. Таинство Третье, народжение Иисуса Христа. Отче наш, который есть в небе, светится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żołnierzami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żołnierzami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żołnierzami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żołnierzami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żołnierzami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żołnierzami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żołnierzami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żołnierzami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żołnierzami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żołnierzami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. O Maryjo, bez braku pierwsza rodzina zaczęta. O mój Jezu.
четвертое офирование. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Витай, Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху первородного зачатая. О мой Иисус. Таинница пятая. Захождение Иисуса в святыни. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Витай, Мария, полная власти, Пан с тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між женщинами, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між женщинами, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між женщинами, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між женщинами, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між женщинами, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між женщинами, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між женщинами, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між женщинами, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між женщинами, і благословенний плод лона Твоего, Ісус. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. О Марії, без врагу першородного зачатая, о мой Єсус, вітання до найсвятішої Пани Марії, Кір'я Елейсон. Христе, почуй нас. Отче з неба Божа, Сине Откупитель света Божа, Духу Святый Божа, Святая Троица Единый Божа, Святая Мария, Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Мати Христова, Мати Костела, Мать милосердности, Мать ласки Божией, Мать надеи, Мать пречистая, Мать беззаганная, Мать непорочная, Мать невинная, Мать наимилейшая, Мать наицудовнейшая, Мать доброй рады, Мать Спасителя, Мать Избавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости,
столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа нестычная, вежа Давидова, вежа в кости слоновой, золотый доме, ковчег заповедный, брама небесная, зорка ранешняя, оздоровление хворых, притулок грешных, полегка мигрантов, сутешальница засмученных, успомога християнов, королева ангелов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева Панна, королева всех святых, королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, королева ружанца святого, королева семьям, королева супокою, королева Беларуси, королева свету, Баранку Божию, які береш на себе грехи світу. Баранку Божию, які береш на себе грехи світу. Баранку Божию, які береш на себе грехи світу. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам Словом Твоим тешиться тревогам здоровьем души и тела, и прославная заступница Наисвятейшей завсюду Панны Марии, мою ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью крас Христа Пана нашего. Твое и обороне отдаемся. Памятай, о Наисвятейшая Панна Мария, что николи не старалась, как покинула того, куда Тебе утекали, Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просить. В этом даем натхненных, до Тебе, о Панна над паннами и Мати нашей Мхнуся, до Тебе приходжу, перед Тобою грешно плачучи стою. О Мати Слова, не погожай словами моими, али почуй их ласкаво и выслухай. Таємницю сакрамента. Усхваляймо широ все грехи, тратить моц старої права, Божому висоповехет, що нам розум не тлумачить, свято віри принесе. Богу вечному Тройці, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, да Отцу вечного святла. Молимся, Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсегда отчували в себе плен Твоего откупления, які живейше владариш с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь.
славится Бог у своих анёлах и всех святых. Аминь. Свято життя, освяти мою тімру, оздорови сердца с рук. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя выше зор. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и годный славы. Ты один и славный, Ты один и Пан мой, Ты один и Бог мой, только Ты. Свято життя, освяти мою тімру, оздорови сердца с рук. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя выше зор. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и годный славы. Ты один и славный, Ты один и Пан мой, Ты один и Бог мой, только Ты. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Збираємося на святую мшу. Бог вучить нас удзячнасці. Кожны раз, калі мы святой мшы удзельнічаем, тым больш мы яе называем таксама Эўхарыстыяй, што значыць падзяка. Ахвяра святой мшы складаецца за ўсю парафію. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Пане, Ты посланная оздоровить скрушенных сердцем, змилуйся над нами. Христе, Ты прийшов покликать грешников, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, Ты сядишь праворуч Отца, каб заступаться за нас, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Нехай змилуется над нами Бог усемагутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе.
на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышайший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Молимся. Просим Тебя, всемогутный Боже, нехай Твоя ласка паўсюль ідзе перад намі і нас суправаджае, каб мы заўсёды ахвотна рабілі добрыя ўчынкі. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Читание другой книги «Владарство». У те дни пришел Нааман сирец и окунулся в Иордане 7 разов по воле слова Елисея, человека Божьего, и обновился тело его, и стал як тело малого дитяти, и очистился. Тогда вернулся до человека Божьего, и он и усе, кто сопровождал его, пришел и стал перед им, и сказал: «Соправды я ведаю, что нема Бога на всей земли, а только Ты у Израиле. Тому прими дар от слуги Твоего». И отказал Елисей: «Як живий Пан, перед обличчям якого я стою, не приму, а то й примушать його взять». Але ён адмовився. И сказал Нааман: «Коли не, то прошу, нехай слузе Твоему дадуть столько земли, кольки понесуть 2 мули, бо не буде больше слуга Твой приносить усеспалення і ахвяри іншим богам, а проч Панам». Это Слово Божие. Объявил народам избавление свое. Пан объявил народам избавление свое. Спевайте Пану новую песню, бо он учинил чуды. Ему да помогла Его правица, и Его святое плечо. Пан объявил народам славление свое. Показал Пан свое избавление перед очима народов, объявил свою справедливость, вспомнил про свою верность и милосердность до дому Израиля. Пан объявил народам избавление свое. Убачили все межи земли избавление Бога нашего. Ускликай Пану вся земля, радуйтесь, спевайте, играйте. Пан объявил народам избавление свое. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умилований, пам'ятай про Єсуса Христа з покоління Давида, який у вас скрозь з мертвих поводле Євангелія моєго, за якое я терплю недолю аж до кайданов, ніби злочинця.
але Божага слова не зняволіш. Таму я ўсё вытрымліваю дзеля выбраных, каб яны атрымалі збаўленне ў Езусе Хрысце з вечнаю славаю. Праўдзівае слова. Калі мы разам з ім памерлі, то з ім і ажывём. Калі церпім, то разам з ім валадарыць будзем. Калі адрачэмся, і ён адрачэцца ад нас. Калі мы не верым, ён застаецца верным, бо самога сябе адрачыся не можа. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. За всё дякуйте, бо такая адносна вас Божая воля у Езусе Христе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Езус, калі ішоў у Єрусалем, праходзіў праз Самарыю і Галілею, і калі ён уваходзіў у адну вёску, сустрэлі яго 10 пракажоных, якія, стаўшы здалёк моцным голасам, казалі: «Езус, настаўнік, змілуйся над намі». Убачыўшы іх, ён сказаў ім: «Ідзіце, пакажыцеся святарам». А калі адышлі, яны ачысціліся. І адзін з іх, убачыўшы, што стаў аздароўлены, вярнуўся, моцным голасам праслаўляючы Бога, і, упаўшы ніцма да ног ягоных, дзякаваў яму. А быў гэта самарянин. Тады Езус сказаў: «Ці не 10 было ачышчаных, дзе ж 9? Не знайшлося нікога, хто б вярнуўся аддаць славу Пану, акрамя гэтага чужынца, і сказаў яму: «Устань, ідзі, вера твая збавіла цябе». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. У тую нядзелю Божае Слово было прысвечана веры. Сёння можна сказаць, што такая цэнтральная тэма Божага Слова – гэта удзячнасць. Сённяшні ўрывак расказвае пра аздараўленне 10 пракажоных. Гісторыкі медыцыны кажуць, што хутчэй за ўсё ў часы Езуса не было праказы у такім разуменні, як мы разумеем гэтую балезнь, тады гэтую хваробу. Хутчэй за ўсё праказай і ў часы Езуса, і увогуле ў старым запавеце называлі розныя захворванні скуры: лішай, псарыяз, лейкадэрмію, вітыліга, рак скуры і гэтак далей. Але так ці інакш не так істотна, што гэта была за хвароба, але было істотна, што гэтыя людзі пракажоныя, якіх называлі пракажонымі, яны былі ізаляваныя ад грамадства. Зразумела, каб не перадалася хвароба, але гэта ізаляцыя была і такой сацыяльнай ізаляцыяй, выключэннем з грамадства. Яны былі людзьмі, якіх лічылі рытуальна нячыстымі, непрыдатнымі для таго, каб лічыцца людзьмі, якія былі валадарствам святароў і святым народам, як мы чытаем у кнізе «Зыход». Ахвяр так званай праказы аддзялялі ад іх сем'яў. Да пракажоных ставіліся як да грэшнікаў, бо лічылі, што Бог іх пакараў гэтай хваробай за іх грахі. Ведаючы ўсё гэта, мы разумеем, у якой складанай сітуацыі знаходзяцца гэтыя пракажоныя. І наблізіцца да Хрыста – это была вялікая адвага для іх, таму што насамрэч яны не павінны былі, згодна з прадпісаннямі рытуальнымі, ні да кога набліжацца.
толькі крычаць, каб чалавек здаля пачуў, што я пракажоны, ты да мяне не падыходзь. І ў гэтай дзесятцы ёсць 9 габрэяў і 1 самаранін. Мала таго, што ён пракажоны, дык па-другое, ён самаранін. Гэта яўрэі, якія змяшаліся з язычнікамі. Яны яшчэ таксама лічыліся горшымі за гэтых яўрэяў. Як бы падвойна ён лічыўся горшым за ўсіх, хто прыходзіў да Езуса. Але яны, заўважце, штосьці чулі пра Хрыста, бо звяртаюцца да яго па імені. Аднекуль яны пра Хрыста пачулі і просяць аб аздараўленні. Сённяшняя гісторыя расказвае пра аднаго негабрэя пракажонага, які адзін з этой дзесяткі вярнуўся, каб падзякаваць за сваё аздараўленне. Магчыма, гэтыя 9 яўрэяў лічылі, што іх вылячэнне – гэта іх права як абранага народа Бога. Таму яны паспяшаліся атрымаць пацверджанне ад святароў, што яны аздаравіліся. Дзе астатнія 9? Пытаецца Езусу самараніна, які вярнуўся і ў натоўпу. Існуе старажытная легенда пра 2 анёлаў, якія паляцелі на зямлю, каб сабраць малітвы людзей. У аднаго з іх у кошыку, куды ён збіраў малітвы людзей, было напісана просьбы, а ў другога у кошыку было напісана падзякі. І які кошык быў больш цяжкі, як вы думаеце? Там, дзе напісаны просьбы, гэта быў цяжкі. А дзе напісаны падзякі, там быў вельмі лёгкі. Людзі звычайна гатовыя маліцца аб тым, чаго хочуць, але вельмі мала дзякуюць Богу. Калі мы не ўмеем дзякаваць, напэўна, таксама знойдуцца розныя адгаворкі, што ў нас, можа, няма настрою, каб сёння дзякаваць. Нічога асаблівага нібыта не здарылася, за што можна падзякаваць. Тое, што мы атрымалі, і так нам належыць па праве. Магчыма, мы спяшаемся перайсці далей да наступнага пункта ў праграме нашага жыцця, імкнучыся завалодзяць чымсьці яшчэ большым. А можа, несвядома баімся прызнаць, што мы не заслужылі той дар, які атрымалі. І ўзнікае пытанне, ці не павінны мы тады будзем даць штосьці ўзамен самому Богу. У любым выпадку варта супрацьстаяць спакусе няўдзячнасці. І ў кожны перыяд жыцця варта вучыцца заўважыць тыя дары, якія мы няспынна атрымліваем. Рахунак сумлення, які мы робім перад споведзю, ці нават кожны дзень некаторыя практыкуюць, мае складацца не толькі з перапрашэнняў за грахі, але і з падзякі за тое дабро, якое мы атрымліваем, і за тое дабро, якое мы зрабілі іншым. Апісваючы цудоўнае вылячэнне Езусам 10 пракажоных ад фізічна разбуральнай, сацыяльна ізаляванай хваробы, сённяшняе Евангелие прадстаўляе Бога, які любіць нас, шчодра вылівае на нас свае благаслаўленні і жадае аднаго ўзамен любові, прынамсі у форме ўдзячнасці. Пракажоныя прыйшлі да Езуса з адчайным смуткам, і міласэрны Бог іх вылечыў. Ці мы пастаянна і паслядоўна дзякуем Богу тым, як выкарыстоўваем свой час, свае таленты і свае скарбы? Ці мы добрыя служыцелі? Адзін са старажытных катэхізісаў на сваіх першых старонках задаваў пытанне: якая галоўная мэта жыцця чалавека? І адказ быў такі: славіць Бога і радавацца ім вечна. Іншы катэхезіс задае падобнае пытанне: чаму Бог стварыў цябе? І дае адказ: Бог стварыў мяне, каб я ведаў Яго, любіў Яго, служыў Яму ў гэтым свеце і быў шчаслівы з ім вечна у наступным. Варта дзякаваць Богу імгненне за імгненнем, выбар за выбарам, за дары, якімі Бог нас шчодра адорвае. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Сына
Да Езуса Христа, нашего Збаўца, які з'яўляецца святлом свету, з надзею знясём нашыя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб у цяжкіх сітуацыях яго падтрымлівала вера ў воскрослага Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за біскупаў усяго свету, каб яны з адвагаю абаранялі годнасць кожнага чалавека. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за удзельнікаў ружу жывога ружанца, каб разам з панай Марыяй яны далучыліся да справы збаўлення свету. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб добры Бог адарыў іх сваім благаслаўленнем. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто мае праблемы з жыллём, каб з Божаю дапамогаю яны змаглі яе вырашыць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных у імя Пана, каб мы вучыліся перамагаць свой эгоізм і былі гатовыя ахвярна служыць іншым людзям. Цябе просім. Выслухай нас. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы за ўсю нашу парафію. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага. Наши дары прими, о Боже, что складаем на алтарь Тебе. С верой и надеей по ней просим, а дары любую, хай душа Тобой живи. Дай познать нам волю Твою, Пане. Хочем жить поводле слов Твоих. Местами мы был мизерный, морный, темры без Тебя блукаем, шлях нам освети. Просим, дай нам ласку Твою, Пане. Поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою в небе разом, Твою величие, могутность вечно хвалить. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Ласкавый Боже, выслухай наши молитвы, прими дары, якія мы Табе приносим, и праз удзел святой ахвяры доведи нас до хвалы вечной, праз Христа, Пана нашего. Amen. Pan z wami. У гору серце. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Бо з літасці да грэчнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, пра сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а пра сваё з мёртвых паўстанне дам нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус уваскрос,
і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расую Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паслалі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашы, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Вот Твое владарство и моц и хвала навек. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце блішняму знак супакою. Світу, змилуйся над нами,
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Молимся. Милосердный Боже, Ты насыщаешь нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Покорно Тебе просим, как Ты дал нам уделу Твоим божским житти. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михаля,
скинем пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душа снують по світі. Амен. Паслухаем, калі ласка, аб'явы. У аўторак у Беларусі азначаецца Дзень маці. Падчас святой мшы будзем маліцца за нашых матуляў. Кожны зможа падаць сваю інтэнцыю. За жывых і за памерлых. 15 кастрычніка, серада, успамін святой Тэрэзы ад Езуса, панны і доктара касцёла, у пятніцу успамін святога Ігнацыя з Антыёхіі, біскупа і мучаніка, у суботу свята святога Лукі Евангеліста. Кожны дзень на працягу кастрычніка ў 18 гадзін у інтэнцыі міру ва ўсім свеце, а таксама за бацькоў жывых і памерлых, молімся ружанец. Па заканчэнні ружанцы святая імша. У суботу святая імша ў 19 гадзін. У нядзелю, як заўсёды, у суботу раніцай не будзе атрымліваць? У суботу раніцай не маем шы, звярніце ўвагу, толькі вечарам у 19 гадзін. У нядзелю, як заўсёды, у стопцах імша ў 11 і 18, у ацэдзе ў 9, у новым свержні ў 13, у жацерве ў 16. Калі ласка, прыносіце картачкі з імёнамі памерлых, на ўспамін памерлых вернікаў, так званыя выпамінкі, карткі і ахвяру аддаём у ларок дзяжурным, набіраем на камп'ютары гэтыя імёны, альбо пішам ад рукі, але каб гэта можна было прачытаць. І пажадана пісаць у назоўным склоне. Іван, Марыя, Кацярына, напрыклад, а не за Івана, Марыю, бо тады можна паблытаць мужчыну і жанчыну, разумееце, калі ў розных склонах пісаць. У ларку ёсць малітоўнік за памерлых, вечны адпачынак да ім, пане, ружанцовая таямніца, календар на 2026 год, абразы, фігуркі. Дзякуем за ахвяраванне на патрэбы парафіі, асабліва на арган. Дзякую ўсім жанчынам, якія стараюцца, каб наш алтар быў заўсёды упрыгожаны кветкамі. 25 кастрычніка у Пінскай катэдры адбудзецца галоўная ўрачыстасць, прысвечаная стагоддзю заснавання Пінскай дыяцэзіі. Пачатак урачыстасці ў 11 гадзін. На яе прыбудзе пасланнік папы рымскага льва, кардынал Клаўдыо Гуджыроці, які калісьці быў нунцыем у нашай айчыне. Запісацца на пілігрымку у Пінск можна ў ларку. Арганізатары просяць не зацягваць, вырашаць як мага хутчэй гэтае пытанне. Дзякую за супольную малітву. На новы тыдзень прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. І з духом твоїм. Нехай вас благословить і стереже всемогутний Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Ідіть в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Поміяні наш чудотворця, став першим і оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш одріканий.
Амен.